Kanigadek All India Radio Shillong, Kakubor Ban Pule, da ilus tas im, Kinikilong Kimat Bakong Sanjung Kakubor. Pelat Secretary Katanat Health and Family Welfare Jongka Megalia Upravin Bakshi Yakajing Petrekam Yaka National Hepatitis Control Program Hapo Kajala. Ka India Kanyok Ban Penlong Yaka Conference of Parties COP14 Jongka United Nations Convention Banyatai Halor Kumno Banyada Nakajing Kalarish Ab Bat Rishra Kakando. Bat penlong katanat pulit jongka Megalia yaka program ajeng hikai banengkong jongka halor ki khubor bam shisha bat ka social media. Secretary jongka katanat Health and Family Welfare ka Megalia Upravin Bakshi hanin kasngi ula pelat yaka jing pentrekam yaka National Hepatitis Control Program NHCP hapo kajala ha kajihalang kabalalong ha conference hall jongka main secretariat. Habakran ha kajihalang ubakshi ulong bakajalla kalong kabalapan kre ban penya chaprang yak program ulong bakajimpang hepatitis B bat C kidai ki bakta bhai ka kot ka kya jong briu katkum kijinglum jingtip jangka World Health Organization laong ba laspa arphosan million ngut kibriu hasatlak kaperthai kilayo yakani kijingpang bat kumba iway point laisau million ngut kiladu la kijingim nakani kijingpang La aya kejingkren lamprang ha kejihalang dak Deputy Director jongka Maternal Child Health and Family Welfare I Dr. Mrs. D.M. Bla. Kiway pat kiblaya don lang kikantup I Director of Health Services Maternal Child Health and Family Welfare I Dr. L.M. Bra but Joint Director Dr. Mrs. R. Alia bat kiway. Kari India kanyo ban penlong yaka Conference of Parties COP14 jongka United Nations Convention banyatai halor kumno banyata nakajingkala rish ab bat rishra kakando. Kani kanlong nadu ka artarik hadu katlay tarik unay lor banwan. Habakran hakilat patay kubor ha New Delhi hanin kasgi Menteri Katanat Environment kasokar pedeng Uprakash Javadekar uloong bakindan palat lai hajar mut kinumi kmat na ki aspa telikiri kibanwan nishimbenta bakin thupru ya ki menteri na kumba shispa telikiri jong kaperthai. Menteri rang badu Narendra Modi ru undan lang hakini kejialang. Ujavadekar uloong baki India kalayo ban pediang ya kejing penlong ya kini kejialang kebahe mentakasnem hadin ke China bat ban batru ya keshuki presiden na kementa arsnem. Menteri uloong bahakani kejialang inyatai bah halor kumno ban shim yikila banyada na kejing kala rish up bat jing sniu kejing long kakando. Menteri Bapat Yakatanat Health and Family Welfare jongka Jala Manipur UL Jayanta Kumar Singh ulayatho hakiyang dobar thawan ke Jala hanin kasngi bahadu mentala yo jingtip bakidon hadu arspa lai phawan ngut kibriyo kiblayo jingpang Japanese encephalitis hapo ke Jala menta kasnem bat san ngut nakine kilaklatno yakane ulayatho haba jubab ya kejingkli jong UKH Joy Kishan Singh baru Surja Kumar Singh jong kaseng Congress. Menteri ulaya thuru bagini kisan ngut kibalaklat kidai uway ubana Senapati District uway na Imphal East uway na Thobal bat arngut pan na Kangpokpi District. Menteri ula benrap shushu bagatanat kalashim yikilat baro bante lakam na kejing sapriang jong kani kejingpang. Hadin baulawan pai na kajinglet jungo yikiri shabar jong pertai Menteri rang badu Narendra Modi nin kasngi ulalet yakando ikibahayang hasem ja Menteri Bamenshwa kasokar pedeng Arun Jaitley ubalaklatno hakasin jan baladem Modi ubalalet lang badu Menteri Korbari Amit Shah kilapen pau kajing sngolem ikibahayang kibalamat kajing jabasngosi na kajing klatno Arun Jaitley. Kani kadek All India Radio Shillong kabawan lam shapi ya kakubor. Please tell me a life insurance policy that has premium, good bonus and it's trustworthy too. Wow, so many things in one policy. It's not possible. It is possible with PLI along with government employees, now enlisted companies employees and all professionals like CAs, doctors, engineers can also take advantage of PLI policies, that too with Postal Department's trust from 1884. For more information, contact your nearest post office today or log on to www.indiapost.gov.in.
बिटिया की शादी मुबारक हो चाचा। आओ बेटा। एक बात बताओ चाचा, इतना सुंदर घर बना लिया, बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और बिटिया की बढ़िया शादी के चर्चे तो सारे गांव में हो रहे हैं। ये बीच बीच में कहाँ से लॉटरी लगती है? बेटा आरपीएलआई की ग्राम संतोष पॉलिसी को लॉटरी ही समझो। सही समय पर 3 पॉलिसीज ले ली और अपने हिसाब से मैच्योरिटी की अवधि तय कर ली, ताकि जरूरत के समय पैसों के लिए इधर उधर न देखना पड़े। आरपीएलआई की ग्राम संतोष पॉलिसी, मुनाफे का सौदा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें। भारतीय डाक की जीवन बीमा पॉलिसी। Ban petang biang ya ki kubor. Katanat pulit jongka Megalia nin kasngi kala penlong ya ka program ajing hikai banin kong jongka halor ki kubor bom shisha bat ka social media ha conference hall jongka police headquarter. Ha kaching play ya ka program u additional DGP u ba heman lang nong plu ulong bakane kaching ajing hikai kalong ka badon kambha kanang ban pentikna baki pulit kilong ki baben banyak hun bat kinu kicing Ulakan tu ki officer pulit bakin tresitom ban pentibet iladi hakani kaleng. Hakaji keren bat kinong tok kubor u social media consultant jongka Assam bat Meghalaya Police u Salik Khan ulaong bakalong kabadon kami ki pulit ka Meghalaya bakin pet ya ke social media kenang bakin la ban tuklar mardor ya kinu ki kubor bom shisha ni hamsaya ki balapin priang lengba ke social media. What happening kitching but kitching pinwit pentut baharu kam tam ha kitching pinyaso de kisurak bat kilinti singkin ka Meghalaya kadang sakhi hi ya kitching nang keu bat nang bun kinong wan chungo kai perthai ki bala nang keu na kawai ka snem shakawai pat ha ka ba ha ka snem baladeb kala poi shaka khat ar lak ngun kat kong kajing lum jing ken jung ka Directorate of Tourism kajing wan kinong jung kai perthai ha ka snem arajar khan riu kala long phralak laipaw khanda hajar laispa handri pholai ngut bakan thup ya phra hajar sauspa hinyo phon riu ngut kibana bari Hakasnem arajar khatnyo kalakeo shaka shipaulak arhajar khandaspa hinyo ngut bakan thup ya khat arhajar Sampuwengut kibana bari bat hakasnem araja khat pra kila don hadu khat weilak khandai popra hajar laspa saupungut kinong kai banapo kari bat khat pra hajar shispa khat saungut kibari kibalawan kai yaka Meghalaya Ka Southwest Khasi Hills District kalayo pedang ya ka District Level Leadership and Convergence Award namar ka jingla jung ka bor penya district banlum lang ya kitna trikam baro manakapor banyakran ba de phaliu chimut halor kilat kilanti ban kinjo kum ka district shakawe ka thong Kane kalay rap shibun ya ka district bakan la banshna ya ki jaka lit shabar lajan habaro ki Anganwadi Center AWC Ka Block Level Leadership and Convergence Award pan kalalet shaka Mairang Block ha West Khasi Hills kabala phaikman pha banweng yi ki jing jong ka jing bombyang ki tiar kitar badon kam ha ki Anganwadi Center AWC da ka be trelang bat ki we pan kitna trekam Kasorkar Assam kalong bakan ambat satya yakitu kibriyo ki baklam pau kerteng hakatup bakat du jongka National Register of Citizens NRC kat ba ko Foreigners Tribunal kampat aya karai halor ke jinglong nong India jongki kat kum ke jing pentip bala penmi do Additional Chief Secretary jongka tanat ki kampo yen laong balabu arspa tali ki Foreigner Tribunal batmai ki ban bishari ki jingkerpat ya ki ba ansa pentip no shen shaka sorkar jalla Kajing pentip ko ongru ban sabuk syuk sa arspa tali ki Foreigner Tribunal hakiwai di ki jaka ban kam pensuk ya ki brio bat penkuloiru ya kakam. Kat tu kan ka kubor kelakut ke Pelawan Shapi nak All India Radio Shillong hakapo prabajing inya sok baka Daily Station nak benta ka kubor hakaktin Hindi ban but bat ka kubor hakaktin pareng hakapor pra katsan minit. Kani kadai All India Radio Shillong.